Halo, assalamualaikum. Ini adalah keadaan hari Jumat di TPI Gampong Baro, Kecamatan di Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Wahana. Ramai. Malu. Halo guys.
Kit ấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Dia musim lalu nak kurati ya. Thak Jumaat em. Kajak Jumaat em, bebo thak Jumaat. Maya, dah undang-undang kamu ngon ya. Kamu ngon ya. Lúc qua ô. Lúc qua ô chuyện.